Kublai pi baro. Balai bagajing imen sem haksendrang jungi kaduna sibapalat nagapor sakapor. Man kapor haki yeng mane haki kamen sem ladon bones tangki kentai sudah. Hoi sendrang kidon kajinget tang baban be si kamen sem pat duna sibapalat. Syakui kam pertepat poilut bagsirhem da sisha. Bawal kita basamat banwan jinga sengru kilong kumtahi. Kano kamen sem lakade kajing duai ni kamas ni retreat ni kiwi pat kadon kamingi pendem milade ban kam bangim long ai ban blay ude unong tau unong yada unong yarab unong yale unong pendap penbiang bakran bor bakum ta terter uno bakwa ban jan chaublay ude ban long wa personurit yalade Henry Haji sisa uno sendrang nado dang rit karta la program yu ode menlong bakran bomde man pen i jiduna jungu bomde ban yam ode ban long basatar unong yada unong yalam unong yale unong tei unong tau unong pendap penbiang bat nongkit nong ba ya kayeng kasem bat jude ban seranda ne pansurit yalade kini kintin kilong thikum ki central code hakasai ke jungu kaba pen program ya kino kam kiba ule namar kata usendrang jukam panjing mut nakiwai like no he kep banyar ukwa ban solve sha ya kino kijing dalade bad jukam sheru ya kino kijing tulot ne jing jenjar ne jing duna jungu namar kine baro karkum ka central code juga chai ke jungu kilong kum gidak kishin jong kajing tulot te ban panjing rap pendem yalade haublay badai sabar jungu kalong kajing mong nakabenta kata kasai ke jungu ki psychologist ki khot yakane ka hegemonic masculinity hagaba kijing long kum kajing surit jipen dem yalade kajing shania kajing atho ila kajing jenjar bajing telot hakiwai lakhen baki dei kajing long jungi kinthai but kajing ne kajing ai tilut yalade haublai kalong kum udeng do uba penon kam kibatulot namar kata kasai ke jungu kapasngo hu man kapor bom padon kam yau blai padon kam man IT yalade hu namar ngalahi ngatrehi ngakidhi tang haba kendo mau siang khak kajing im ba don la chu kato kan ningut sendrang ki pha chau blai hande ki ba bon pat ki pha skakiat ki we ki jingkerni Kong pong pat yakane ka central code hakasai ke jungu de ka code of spirituality kabadawa nau sendrang man pendem yalade ka Christianity code of spirituality ka ong kumno la fikwa ban long baklan phide ban kam shwa philong batulot la fikwa ban long badap phide ban long shwa bathli la fikwa ban yalam phide shwa ban bot la fishem jing pendem yalade hakabor jong manajrong la fikwa ban yo ai shwa ha kinten jong jisu la fikwa ban long bakrau to syakri to sya siliang kangap to ila kinong shon to pendem milade kini kintin kilong kongpong ya ka central code jong kasai ke jong u but wile persya ya kata Christianity code of spirituality kabodon hau te nak banta ki babon sendrang lada pendem yalade haublay kasai ke jong u kamsha satya sendrang betrai prahado kendai kenta sisgi kasai ke jong u kaong kumno ngala trai baro sisgi da ka bor jonga ngala pendap penbiang balai ngan ai lut ya ka kredit how tau blay hakajing duai balai ngan sarandar ya ki how tau blay haba baro kidai ki bang lut ki psychologist kyong ba kini baro kidai namar kini ki lai tili kidau kabanikong pride and self sufficiency kajing sarong pajis go la lut lade ban kam motion rang udon kam jing arab wan nau blay ru kapersno u ba ulong bala fail lupa ka clash persya kata identity jogu kumunong pendap penbiang baru nong yada kabar the illusion of control kajing thame baula ban control ki baro sendrang ki de ki problem solvers kyo ya ki problem ba ki fix ya ka haji men sempat don kam ban surrender no ya kata ka control how ban ajrong ha ba khaddo kalong kumba kam yade bangam de shu ba in charge kane kalong ka bashar kai bandu no ya jilong in charge how sendrang kabalai a resistance to vulnerability kajing bom pediang ya kajiduna lajong
Macam ni hau belai don kam ya kejing long basida, ban pediang kejing long batulot, kejing ting, kejing duna. Ya baru action rang ban pediang ya kini kalau kejing tulot bakrau joki. Hoi. Kishin rang kinget hau belai Henry bakata kejing nget kapan yala de hakikam kalong ga bajenjar. Kasai ke jugu kaong. Syunget labiang enai pen ire ya kikam kepada wa ban saranda yala de hakijing duai. Ban pediang yala de bangamlong ye. Kini kejing le kin kok snip ya kini kasai ke jugu ban maka pat kam kwa ban yap no hau. Henry light nagi kam mensim kepada wa kejing IT lut yala de bangamlong kiwe kikam pertepat kim dawa setia kumta. Kinang panjana shosho panban ya kata kaman jinglong shandrang jongki karkum kasai ke jongki. Nama kata ki sports prepare hikam tamasa hikam shinong kam thau ki politics ki kring shibon bak shandrang namar hakine kasai ke jongki kayo affirmation baka identity jongki kayo recognition. Te man lau shandrang udon kam bansha slot no ya kane kasai ke jongu kabong ngalahi dalade kana bon shem yau ta wasan bori u habaro kiliang bat pelong u badong ngala menlai ke baro hau baro hangi senrang la don kajinglong kum usol bolong wadon bor hakamet ka bible ko ong bau yang kam jorong sikle bane kiwepat ula chania hikan hon sipai jongu hajing he jongu berhaka mon la jong habau la kuslai syo katma ula le ikam dalade berla terwahi ya kejing kenya da penkeng ya hukum jong blai kejing shania jongu halade kawan lam kejing jot hau kerbau David pat habau lai kendo ya Goliat shem la shania hagetiar ya pom jong usul panbanuong pi 1% enga kawai lam madosum Henry nga 1% ya pi hagertengu try badan bor baro kabor jongu kawan nak jinglong jongu kumu syakri jong kabor ka kham krau bani tat hadu bak chenrang ken penyap no ya kana kasai ke jongki kan don biang ka jing shirhem hai kam mensim lem kumta ke shudon bon kinong trei balang bat kibawan mane yo blai kinduna en yoro Jesus Christ junam la junam amen.